iai. Ua whaingoa le Premier New South Wales rea whainga o se sasi, a le aia le whaamalolo ina le minister lea, whaapea fo i marisi minister o lo au fia ina mata upu. Ua maria la le minister to e tongi tupe sa whaalu e te tongi ia ile aveta avale whea vea ia, i le tau mawhitanga sa whaia rea so malolo le Australia Day i le Hunter Valley. O whaero manino le Premier lona le ioina o nei ngā ioinga na whaia e minister o lo au fia ina mata upu le nei, ma sa le tatawana tupu. Ona e ave atu ai se tūlanga lei mo le whainga malo. O lo whina wane le tua ngai wa te tauna wha malo lo minsta o lo au fia na mata upule nei, o le wha o ngā tupe le au te tongi nā whonga, e te tongi a ia lātou ave ta avale wha minsta o lo wha o ngā ia lātou lava pisi nisi. Ua wha mawina le iei o se wha tuai le au unanga le Sydney Metro i le taiaona le la, o no ni wha le tonu nānia e ai matapuni ai Stasio Station. O whainoi lunga le X o se whaale tonu i le station Sydenham, na mafua i le whaale tonu whaatua iai, i le au nanga, ma whautua i nei tangata whemaranga i le vāo Talawong ma Martin Place i whetuna inga. I se teimia le i mau atu na whainoi ma iai wa toi whaawa wina le au nanga, ai la iai pēna i whaale tonu e au na nofo sira fia iai, e ono whaatua iai le au nanga i le so. O loo whaatino nei le so e ngā leo se whaalabla veisini na mua i se taavale, ma whaalongo i nei le pāpāne o whana i le pōna pō, ma o loo su e pe iei se so tanga. Wala wane leo i Hake Avenue, Georges Hall, ina wa whaalongo ina, le pāpāne o whana i le waweao po le te o le tasi. E lei nisi nā whai nā i lea whaalablawe, a o loo li putia na wala wane leo i le taavale o mu i Bass Hill i se temi mulmuliane, ta pe i leo le afi a ua whaaleanga ina umale ta avale ma ua whai ei su enga. O lo una ia tangata ia whaapsota iane le Crime Stoppers, pe a iei nisi e sira whiani whaamtaranga whaatatau i ia whaalawe. Ua lapata ia tangata o lo au Maui Townsville i le tui mātua Queensalani, o le a whaamau peona iei lo longa i le soe peona iei le whai ungo le vaiaso. Fautoina tangata le si tio sua vai tafe ma fo mai le mamafo ti munga ma wali putia na toi tala le malaiva le tawana le la a wa fai lo le va ai tau le tai anga i se mai winga lo wa le tau mai le fai tu wa fautoina le fa wo pe ti munga i tono le si dos fu fai tu la ai tele va ngo le fai tu wa fai e lap ta inga le va ai tau ma wa fautoina fo i la to va nga ma la lalo le tunu ina ia nga i no fuanga ma lunga wa to tasi tangata wa ripti mai wa maliwai i ia lo longa. Talamuri muli wa lapata ia tangata i le tu i saute se C4 Victoria i o ese mai mo lato fale a o sa sawane le mauafi i rea whae tu ma le whaatele ino le vevela i le so. O lapata inga i le so wa fautu i nai tangata le ao o le fase furu tike wi le vevela mo le tele o no fuanga o le atunu. Pe ama le tolu wafi o lo se sawane le National Park i le tusa le ma le lua sa lau fitu suru kilomita i le tu i saute sisi fo me le pone. Whaatunu i nai tangata ina ianga i ese mai ia no fuanga ia malu pui ai le so i fua. Wa vai le sawane o le afi ma le asu a luane mai ia no fuanga ma wa taunu watu ai foi ma le tine i mu mai isi se tete ia feso soani i maftianga o Victoria. I le isi tua Victoria lo whaavo peo na mu le Grampians National Park ma wa fautu ina foi tangata ia mātala ma wha mamau ese mai no fuanga uma o loo a fia. Tala ia le radio Samoa mo le amatanga fo i nei wa yaso ia manuia tere ngā luenga matiu te le awhenga ia. Malo soy fua, o si fufonga Samoa, radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia radio Samoa. Kia ora North Shore, it's time to say bye-bye to your bin tags. From the 1st of March 2025, you no longer need bin tags in North Shore. Simply roll your bin to the curbside by 7 a.m. on your Auckland Council bin day. Search bin tags to find out more. All together, Auckland. Tala whanawha Aotearoa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatakatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia.
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu fa fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Lima iwa tu, amo. Usolela, susulu mai, maoma na tuai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga loa tu hoi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tu ai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Fea, nanga loa tu hoi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Hoku alofa I la Samoa, matalasi. Hangi mai se E ale nā lo'u alofa I la'u Samoa matalasi angi maia se matangi I le nei e po I au auli o le asonga fua. Wa tātou aulia mai se furu minute wa te ailei tū lai wha. Le whapoponga o le tātou porkalame I le mai yaso ma le afo I yaso. O le Gagaifo Faiva o le atunu. Tau alunga atu ai fo I ia ma le au nanga ma le tautua. A le fitalenga ia whongabua o le vai maunga po le tō wha fo I aso Manu Francis Ioane. Whaftai I tamali I malana o nanga wal whafonga tapua I mai le atunu. Ia, le a tau se vea le nei, pe o na masa ni ai fo I ana le. Ma malu le atunu ma le tātou por kalame o le Gagaifo Faiva. I le nei a sunga fua. Le aso tolu o le masi no Februari, lua fe lua se furu ma le lima. Ia, ta alolo le whaftai ma le anga le lei o le atua wa. Te mailu tu soifua, tātou whelo ai fo I lumo le nuu. Ia, mapu e o manu, te le aitala I manu ai titi I mala. Ia, o le anga le lei le nā o le atua e tau mulimuli. I lau soifua ma so mātou wola. O le ua fusi ai le whau o malo. Ua tātou whelo ai I le anga le lei. Ma le lofo le atua. Au te teimi whaatalofa foi I le tāwhatolu o le tātou vānu lofo. Pa ia mabamalu wha le atunu. Pa ia foi mabamalu wha le malo. Ia e mawalunga le vi inga o le atua. I ana au na pa ia ma le ainga sa le vi. Ia, whaatalofa foi I ta mamtina mātua. Ia, ma le tapua inga Samoa I tafa e fia o le narorangi. A o leo o taunu o mai. Ia le safo lau foi o le ouso. Le sunga ia Matt mo le tātou por kalambe lua tua o le Advice for Life. Ia ma le Gagaifo Faiva. Welcome back, my brother. I've taken le tua o le fu tātou e whinoa I ile urua I por kalambe o le Gagaifo Faiva. Ia whapea foi le fautuanga mo oe maau mo le soifuanga atoa. Ia e langolango sua foi I le ngā ruenga o le malu I fale. Ia ale tamaita ia e mele palambo ia maisi fo I tamali e masadi o na tātou talanoa ma whasoa. Talofa lava, ma alolo soifo manuia o tau sanga fau.
Mahalo Fimanguia, Aloha Fionga Savea. Happy New Year. It's good to be back, brother. Good to see you again. Hope you had a good festive season and a nice break, malolonga during the Christmas holidays. It was good. Yes, it was indeed very good, but very expensive too. Yes, If I can imagine. also fear of the festive season and the Absolutely. usual whalawe for Samoa. Yeah, I remember whaina alo. E ke alo i whalisi mea e pakaki oe, ke kau alo i whalisi mea e pāre so aku I mole a. But they're all part of our life and part of the fabric of being Samoan. You will never run away. You can run, but you can't hide. Can't hide. Nice. How was your holiday and the time Man, with the family? holiday was very good, thank you, Savea. We went down to Rotorua, see my son and granddaughter, and then Papa Moa, where all my siblings congregated down there. It was about 40 of us. So it was a good holiday. It was a good break away with the kids, the family and the wife and kids and all the siblings. And beautiful weather. Viele tua me uma was such a beautiful weather. And praise the Lord for keeping us safe and bringing us back to Auckland safe. Hey, it was good. Malo, whaftai le tuo sa pui fo'i fe malanga I ma fe ta'aloloa I fo'i lau sunga ma fe tua ma asiasi a inga. Ia le mea tā ua le nā, ia e maise o le mātango fie fo'i o le tala o le tau, I le reivangai tau o le whai unga fo'i o le amatanga o le tausanga. Yeah, so you're back to work and the mix of things? Back to work. It's been about 2 weeks now, back to work. So back into it now. Savea, looking forward to another year of protecting our clients, especially our Pacifica clients, in case of the unforeseen, future that might bring some whalawe. And so, it's good to be back to educate our people again on this subject, mataupu. So, very tāua. Malo, whaftai ai longa sa I sisi sa whalawe o tu ia te oe le teimi o le malo longa ma wala au atu I ni fesili ia po ni whawhita auri fo I na tula I mai a lato policies ma mea whapea. Yeah, I still had had my phone ringing, so it was fine. I managed to help them with a couple of little inquiries during the break and then saw them when I got back. So, they keep ringing. It's good. Keep me busy, Lalo, whaftai. O la ta se atu I le vaenga le ta ua te le whaafongafonga mai le atunu ule ngate le insurance, your life insurance, the insurance to protect your income. Ia whapena fo isi mau me ta ua le ane I o mai ni whaalawe ia po o le oti fo I po o le tūlanga o le mawhai o na toi whai ngā ruenga a o lo o pui puia ia le tupe maua sa iai. What happens to my new application that is not yet approved? Am I covered during that period of time? So with my 6-step process, first of all, information only. There's a high-level information only, generic information today. Let's say advice. That's my disclaimer. It's advice. Then we get together and I take you through my process, my 6-step process. So makaulia for ole insurance advice process. It's a lengthy process. It doesn't happen straight away. So the first meeting, very tāua, it's just a gathering of a fact-find information. So I learn about your situation, your age, your health, what ngaluenga you do, any ngase-ngases, any children. So I just gather that information and try and draw that picture in the first meeting. So the first meeting, elese cover. So there's no cover. So hopefully, galosia, touch wood, fingers crossed. Elese me tupur kangaka, that no whalawe happens because first meeting is just information gathering. It's then the second meeting. It takes about a week or two. I do my report, or report, or a statement of advice, and then I do some quotes, some prices with different insurance companies. On the mataupu, like life insurance, pui loko langa in case something happens, or income protection, pui le income in case you mawhenga, like you said, or mortgage protection. Some of my clients I get handed over
by my mortgage brokers and real estate agents. They have their mortgage settlement all done and dusted, and then la kulua to do my presentation. So the second meeting is where I do the statement of advice. And in that meeting, I take them through all the report, how much cover they need, why they need this cover, and then the prices. Umalur meeting na, fia le client, if I better client, yeah, le price, the life insurance nga, pui wa ainga o langa, and then have some trauma insurance for to pui against ngasi's like your cancers and heart disease, stroke and diabetes, a lot of conditions, especially us Pacifica, we're diagnosed with. And then if I also do income or mortgage protection, so as long as they really feel the customers on what it's all about, and then we tailor the price to make it affordable, to fit, that's very ta'ua. And then after all of that, it takes about a kasili kula for their second meeting. And then if they're happy, we start the application, and whichever insurance company we go with, whether it's Partners Life or Astron, we then do all the questions. Answer honestly to the best of your knowledge and all those medical questions that I'm about to ask. If silly, I submit the application, and then when I submit the application, I then provide them with what they call interim cover. The wingo interim cover is a certificate. Cover during that period, the insurance company is doing the investigation, is going through the investigation. Investigation, because they have to check the doctor's notes for this, that, maybe they need to send the nurse to their house to do some blood tests. So that can take some time, especially if they've got a lot of ngases or they might be a bit mamafa. That could take a few weeks. So we just don't know. Investigations, the insurance company, and then that's where that interim cover comes in. So they are covered during that period of investigation. Meeting with them, but not the first meeting, the second meeting. Milo, if something happens to them after the first meeting, the one where I just go and do the fact find information, there's no interim cover during that period. Only the second meeting when I do the application. So that's something I always whakamakala to my clients, so to make them so they're silly fear exactly what's happening. First meeting, second meeting. Second meeting is the one they're covered in the interim cover after I leave their house. O lale umbi le vao o fontanga ia matoi kolo ai les fontanga se ia umba ia the 6 steps of your meetings. So the VAR between the first meeting to the second meeting could be 1 week, could be 2 weeks before I come back and see them. Then I cover them for interim cover. And then the second meeting, then it's out of my hands. I leave it to the insurance company. That the menga could take, I don't know. I mean, if the client is healthy, it could be 1 week, and then we get an answer. If the client has a lot of ngasi and things, it could be 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks. And so, but it doesn't matter because me interim cover certificate. So there's no pressure there. So that pretty much explains Famakala difference between first meeting, no interim cover. Second meeting, you are covered with interim cover. Banganga, you want to go ahead with the cover. But if the client says to me after the second meeting, after I show the prices, the cover, and get from my client, you know what? Let me think about it. I just want to think about it. I don't want to do anything yet. Then that's when the danger, because it's interim cover then. Malo va taita wo tele. Ele taibila le ole fai le fa talandoanga o sai foi la policy mo life insurance. E se swinga o le tau o le premium o la policy pa fa pea.
E mo isa ulaula ai te ia watu fa fo se ila ulaula le to ulaula ta ma fta ia ma wai koleni fo I ma u pa u pona e ese senga o le cover le ma lau policy premium. Yes, ma ai facility severe. So a fai e ula le customer, cigarettes or vape. So se mea cigarettes or vape o le mea kasi e ula e alu lunga kau. The premium is nearly high. Double. It's more conka, but it's good to tell the truth because ape pelo. Yeah. Just to get a cheaper premium, if you say, hey, kire ula, I lai ula, and then e mai mau ke mi ko konginga premiums because you ke mi claim mai. Yeah. Ele se me mau decline because e mau a oil in the medical notes. Yeah. So it's best to tell the truth. So a fai ula kangaka and facing a mamafa. And then you have to wait for a kasi kausanga, say umat kasi kausanga. Because a really made a customer after Golma singai go really made for my I stopped smoking. Ole ko ula. Lo lose la 50 pounds. Ele pa ula go straight away during that first year if a kali se longai umat kausanga mumua. And in the next year, then the insurance company will review it and then pa ula go, but not in the first year. You still have to run with those rates, unfortunately, for 12 months. Mali. So ta wo tele la le me fa maoni le te me fa tal no anga ma tulanga fa pena. Yes. Awa a o le te me tu po se fa la vela ba fa tu se claim a la lo le le on tu a pepe lo al me le na fa nei o no winga. Yes. Ma ele ma wo se claim. Ele ma wo se claim. Yeah. Ele ma wo se payout pa fa penga if that's the situation. And so that's why another thing, if every time I was out there, as soon as I finished doing all the facilities with them, the medical questions, I email them all their gullies, the question and all the answers that they answered me. So, and I say to them, this is your records. Have a look at all your facilities. And if anything, comes to your mobile phone, you think, I had a cancer. And then you can email me back and say, sorry, Matt, I forgot to tell you I had a cancer 10 years ago. And then I will send a note to the insurance company. So I email them all their answers so they can check it. And it also covers me in case I face a claim in the future. And then get offer my insurance company, sorry, mate, your client's claim will let go lia because of the pelo. And then he client offer my, hey, my mold came in going on insurance for 5 years. How come my claim was declined? Oh, because you said le no lola, but they found your medical notes ula. And then he said, I ula. But then I checked the medical form if I made it, and then I send them the email copy saying, please check it. And if there's anything, email me back. So that it cover out. So I'm covered, they covered. So it's all based on the upulea as the utmost good faith. So that's pretty much it. Very interesting. Life insurance. What does guaranteed insurability means under the cover or low life insurance? Yes. So with the life insurance there, Makauri for your life insurance only pays out to the ainga so I don't see the money, it's for my family. So that life insurance, if I do cover for them, let's say go find God, finances are a bit hard and they can't afford a big cover. So I quote them on Limasela Wafe. But then when we do the price, for the client, sorry man, can we make it make it half because it's a bit too conka for me at this stage. I might look at increase it later down the track. So as long as they fit the criteria, there's an age criteria, they can't be too old. And then as long as they tick the other boxes with the health criteria, I can tick this box called future insurability, which means they can increase local sum insured later to 500,000. From 200,000, they can see it lunga to limasela wafe later when their finances are better. And
that way they don't have to go through all those medical questions again. It'll just be a automatic increase Transfer subject or to terms and conditions. Mm. Yeah. So that's a very good one if they want to increase later. Get all face car now, but later on they might want to increase their cover. Mana ia tele. Ele whafonga mai le tātou tunu olo mātal no mal sunga ya mat lua tua. Ya o la malo le nā mai le lātou sanga lua fe lua sifu ma le wha. O lo ngā lue i le company o lo wawhaingoa i nā Advice for Life. O le whautuanga mo oe mo le o langa atoa. Ma ia le le yeilo so i fuanga ma e malmalamba i mea tutupu. Ai ia puipuia i tātou i mea nei o insurance, i le ngata le mō kesi o lau tupe maua, o ngase ia whapena fōi i tūlanga e ono tupu ai se whaalawe whafosei. Matt, a whai o le whailau KiwiSaver, ai te ua tūlai mai se whaalawe, e ma whai, le fōi e malau insurance policy, e ma whai o na pay out oe i vaenga uma i e lua i le teimi e tasi. Yes, e mawhai. Makau lia fo ile KiwiSaver is mainly for retirement. Alai So you ola. pay your 3% from your kokongi when you're working. O lele, the age of rongosu lima kausanga, you can kolo the kupe for your retirement. Also, you can use it for your first home deposit when you save up a certain amount. So I have that mortgage advisor around South Auckland, Junior Ainga, who refers a lot of his clients to me. Normally when they have selau afe palengi in their KiwiSaver, they can use it for their first home. As long as their kokongi is good as well, so that all that fits the boxes, then yeah, you can use your KiwiSaver for that. But kupu se whalawelawe umaliu whafosei, and they haven't reached ongosu lima kausanga, then the family, it's important for the ainga to know this, that person had the KiwiSaver, they can put a claim in as well to kolo that KiwiSaver kupe out upon death. Yeah. So it works very similar to a life insurance policy. So the life insurance will pay out upon death, and then the KiwiSaver, you can also claim on that also kokongi fo'i upon death as well. Kong whakas. Malo, whaftai tā ua tele Subject la to whafonga mai. condition. Ia lea tunu. O le numera lea o le telefoni. E maana ia le tātou tā pena. Ia tātou tele iloa po wheo ia i le langi ma le fina ngalo le tua i le soifua o le tangata. Ai o le tā ua. O nisi e fia fesili le mata upu nei. E he maana ia lo wala usa o lava le sunga ia matted watua i le olua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Toi whafonga numera le nā. Olua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Ia po le telefoni fo o le whalawhinga aluenga. O le o lima o valu, wha wha, o wha wha. Ia, mwhai no toi whaalawi loa tua, ia nā numera pe ai wala au mai e tau se teimi. O mua pe a mai a le nei whaatala noanga. Matt, upu mulimuli mai lau sunga, tā ua tele ia le tātala noanga fo i amata i le poro kalame mua. O le nganga i fo o Faiva, ia e mai se fo i lama o le tūlanga o le whautuanga mo le tātou o tunuu, ia, ma le soifua maloloina, tātou te leilo o wheo i ai whaalawe o na tupu whafosei a o lo puipuia i tātou, and tangata tātou te alofa, i ono ringa o tātou a inga, o mātua, o taito lua, o whanau. Ia se me tango au ma papa i ai, i le teimi wa e aruat. Ia. Yes. Sao no ia, lau sunga Matt. Yes, thank you so much, Savea. Good to see you again, brother. Thank you. It's good to be back to educate our people. And otherwise, you have a blessed evening. Mangweringa luenga, malafiafi. Whafte tene lava, brother. Looking Thank you, forward brother. to catch up with Awesome. you next week. Enjoy you. the rest of the week and Yes. be safe. Be safe. Ria le Thank you, tua, brother. wha Awesome. soifua. Ia le nā Samoa, tā wanunga tua ile talanoanga fo i malo le sunga ya Matt, lua tua, o lo ngā lue i le company insurance, ia ma oro o ia tui nātu, ia whautuanga, whaifoi ona ia sainia, ia se whea ngai pui ailo soifua. Ia mai whaalawe lawe. Life insurance. Whaalawe lawe e ono e lawe ai, e le mwhaina e toinga lue,
Ia alaile umunga kogila mo kes mortgage protection policy ia whapena fo I pēte ia wale mawhaina atu e whainga ruenga. Fiu kausi I runga ro vaule mawhai fiu kausi I runga vele lopo fe o ngā roa I ale sio li makau umale meanga. Ia ai cover umale insurance ia mata upuna. Whaftai se umandu whaftai le anga le mbaile. Ele coordination o le tātal nanga nāla tātou wō. Ia o le musika le mai le e whakasai tanunga manono. Lo fatu wai I le ngā Gagaifo Faiva ma le manamba o ngā luenga. Tiuta ma Faiva alu filiba I le so.
Ea, lena, le pese tātou te vivi I whātasi ai I le atua. Whawhateia lona anga le lei, ua tātou whiloa I fo I le lei aso, I lo mora do, ai leo tua le do. Whiloa I le anganga o le whiwhia ma le whawhatai. Ia, ona ua whaonga vandoa le lei. Ia, ua ngā Gagaifo fo I Faiva le atunu I le nei aso. Ma lo le ngā lue, ma lo fo I le pale, ia, ma le wha moe moe. Sa manuia, lo wala usu I le tae au na le la. Ina ua ngā le o soa e o le la. Ia, na wha pēnā o nā ngā I atu. I ngā ruenga I tiutu ma whaiwana whilima, ua to tofi I ai I tātou. Wha moe moe fo I sa manuia le tāpua inga mamalu I nai o tātou ta mam, tina mātua o le atunu, le au no whale, tua a sinsina, whale o tangata mātutua, ia whapena fo I maota ngase ngase. Whatalofa I ate oe, mat wha moe. Ia, sa mana ia fo I lau whalongolongo malau awai tō tele ata mam, tina mātua. Walanto I loa le lei wha o ngā, ia openga ta whailangi. Omi I fo le kelefongi, kolosi, pena alu I lunga sau I lalo alu le au tafa ua makua siampingi e ata mamtina matua I le whatino ina fo I ole technology ia ma teknolosi le nei vai tau ia mai tōtiti a le eise ta mamas tina ele iai ia sana telefoni fe avea kamakaunga ka volele o le Samsung, Galaxy, Apple wa uma ia tu ainga telefoni ua iai vai te mile nei. Ia, malo, whaaftei te talo. Pa talo whaapitoa ia tūtou, leo whinga luenga. Pa ia le tua I whata whaitaulanga I fia. Ia, e maise fo I lawa nai u. O tātou ta mamtina mātua o malolo man malo pensiona, retire, mai le ngā luenga le tua. Ele o mawhaion AVC, sisi le sosi o le ngā luenga le tua. O lo o yo to au o lo mfai ona so swadi fo I le fai au fo mo le fale tua o le fa to a mata le ngā ruenga tautua I le tausia o se e kalesia ma se nu e fa lango atu ia te autou I lau to fa ia ma lau to fa to tanga ia pui ai ia ma te iala ia le ngā ruenga le fai au fo ia le na Atalo whapitoa I nisi whato a whea au ki lati. Ia nei fo ia so tonu o le masino o Februari. Loa whelua sifuru male lima. Atalo whato. A lole so I fuamduia a whio maia I iau te ronei. Ia awa pe ia o au ki lani ma mangele. O le whaito toa le na. O le ulu whale mai. O le toa tere o le lalurangi. Iau te ronei. Ia nana taunu o meale I nei e itanga te whiano nofo pe au ki lani. Ia e fo itangata e fia o isi a ai e pe o Wellington, Calais-Tete, Dunedin, Otago, o New Plymouth, ia ma ngā ia tu fo I lalo I Hamilton, e Tokoroa, Porirua, ia ma I fo I le I Rotorua, ia ma so se vaenga, ala to tele au tangata, ia mai loa, fia no folo I au kilani. Aisea, tingana taungata le tau o fale, taungata rates o vai, o pili o le tise, ia tau le ini ngā ruenga. Ai whino no fo ai lunga dei. Ona o le manatu fo le to tele ai Samoa mo latu a inga, ma e masani ai. Ia ngā whikam ia e ala e le whapenga ki nganga le ise mei lau kanga ala ke kami solo a ima e sa step solo I lalo la au. Atalo fai mauta ngase. Alo o whata o turi ai ia le mamalu le tunu. Ia ai le ngata le nao le tupulanga televou ma le whanau. Awa o le to tele e mori mau mai ia whanau o mātua ia ta o to I whale mai. Ma whale o tangata mātua ai. O kamsa saolai o e ki nganga ki ngā inga. O kufo ma ika kui ma whaingu vai. Ai o la le leiti o lesi o fofonga o Samoa. Talo whai.
Ia a vele si ufongo Samoa mana por kalame o pespesenga matala malie. Ia e fai mawai la au. Mawai fofo ia nganga maloto matino. Ole mamalu ole tunu. I can just imagine too. Ia tatu elderlies mata mamtina matu fo lele. Wale ua hook up loa la ma fa pipi le beole. Le Polokalambia le leitio I lunga o le big screen TV I le fale. E pasifo I lor kama ki lo mai I le kongi lor ko inga le puki. Ras, sa o kongo ko soli mai ma kolosi fo lo mai o poloka mai la Polokalambia. Kia wa misa ma lo ma kua, me kala ma kua. Ia, la waka le screen o TV. Nga whakaua. E whi mai kalko o le aloma. O whi whangau koe ka mai ki ianga le whi ngā ruenga ma. Whangau ko mga wawa. E whi mai kalalom kua. Oi, vai. Ngau e whi mai o le mga wawa. O le mga wawa. O le whangau koe ka mai ki ia. Ia. O misa ko inga wala mātua e mādi e le whalongolongo ma le ata vo i e mauai. Patalo fatu si o mātou ta māmatu o le mātou ainga. Le fionga ia masoe a tauli a Josefa. Ia, whapea fo ia si o tātou ainga. Tua whine a Fortino. Ia, whapea fo le tumaita I o Ereline. Ia maleu so ia vaisingano. Ia whapea fo le tātou ainga tō lo tō tapua I mai. Ia, malo le soifua manuia. Baenga le ngai whaisi ka whau vale. Ia vai whale to ina o le whala o le taimi o le tau manu lu. Ia matua mapo le lei. Ia mata ui le lei le tino le to ina. Whai mong kōkinga vai. Ia ma whai ma kōkinga lima. Whai ma sona pūlo. Ia wanti lai. Tā ua le nā. Ia whapena umai ta mamtina matua umma o le atinu. Whatalofa whapitoa lava ia I lātou o le alawa I whiwhiwa I wa umale o ngā o lātou visa. Wa ova aso no mai ai. Ala e whiwhiwa I a whapenga. E ka kukali e whapenga. E le a sau whiauri sa vere. Nā mea pe mau ke overstay. Nā na wha mana tu atu. Ioi, a wai whaiwhai a moi. Ia na umila ia o mātu le nei asu, o mātu tai au, alu le vai asu, lua vai asu, tolu vai asu. Wai whenwhenua I le whapena. Ao lea matu le whautuanga, e mana ia lo walu, ina ia matua I. Toi whai whaleile, low extension. Whai le extension. Wai lo tus whalau. Nā ia manoa, lo fiso le fionga I le konsula au le tātou malo Samoa. Ia malona au waa I le maoto Samoa alwe whailau exemption stamp. Se lau ono sfuta la le exemption stamp. Le wingo le exemption stamp. Pe e te malanga I le. Wa lele e whao ngā ai I le tusfo lau New Zealand. Au umana stamp ale te alu I Samoa. Pa u mai lo le pasese. E na o le lua se lau limas fu walau ilo extension stamp. E te alu e le one way le na I le tusfo lau. New Zealand. E lori o ka whao e vo I mo singa lua masinga, koro masinga, le so e to tamaiti I nei se pase se pa u fo le one way e te toi fo I mai ai. O lae pipi I le lei, ma o ngā, ta ua le nā, o malanga wha vao ma lo, I le whao ngā ina o le tātou tus fulau, ia ma le tātou stamp le nā, ia o ngā tele, mo whala me lawe wha fo sei. Vai lau extension. Ia whapena fo I malau stamp. Ia nam. Whatalo whapitoa I le fionga ia tui whaasina, tu puola, man whaltua ia Anarosa, ia masio la ainga fo I le to onos fulu mon tupu o tama matini whainga luenga whawaitemi I le whaatoanga o Paprika, New Zealand, I lunga I Helensville, le tulangi le I Sifo. Ia, whapena fo I la tōgolo ngā lua I Tauranga, Whangarei, Kerikeri, ia maleanga I atu I la lo I Rotorua. Whatasi fo I Maleno Whanga I Tokoroa.
Nisi o au malanga o loo wha mautu i Hastings Manipia. Talo whai, ni alo whantu mo o tau le yaso, ma ngā luenga o leo, o ngā ngaifo, ia ma ngā isa o lo i le whale, a ngā i le vai, ia mai, nai au tau, mōri ngā tālu sanga, i le fiafi. Ia ma tau mo whatanga, ia. Ngā suna se i mawai atu nei, ia na sila mio fo i mo tā pua i le atu no ma whaafongafonga. Mō le teimi mua, ua whai ai se tala noanga i lunga o le siu whongo Samoa, ma isi a ala leo. E le mata upu le nei, oni mātua Samoa e tau nuu mai i ai. Ma whaululu i ai, ea ngā luenga whaavai teimi, i se whaatoanga. Ma se siu manga olo o iai ni tangata whai ngā luenga sto. Tele mai Samoa, o le atunu o fiti ia whapea fo i ma le atu Solomona. E whionga la ngā ia tui whaasina tupuola ia ma siona whaletua ia ana rosa. Ia le ana whaafonga i le atunu o le upu malosi o le whautuanga ma le alo whaolo tu i nā tupea. Ia whilo i fo i ma le stasio i malanga ia Tony Maunga o le supervisor lea. Ua whaaono ai lea o na malanga mai i le Purakalambe lea o ngā luenga whawai teimi. Atu eli wha maloma le whaafitai, ngā luenga lei sa whea ngai mo tau nei aso. Ia whapea fo i ia lausunga le li supervisor o mātua ia tupuola a tui whaasina ma le whaletua ia ana rosa. Palon ngā luenga nei aso i o tau Faiva alo Filima. Papena uma le au whai ngā ruenga whaavai teimi o lo mwhai o na maua mai i le au nanga ma le tautua le a tau sa vea ma le Radio Samoa i au ki lani i New Zealand nei. Whatalo whai tawhai whio lalulang alo o mai moa i matapua i mai fo i nai o tātou a inga o mai masani i ma le lau tele o tātou tangata Samoa ua ngā i atu nu i whafu. Tau titi ale isi atunu o le lalulangi ele o ta whao i whaai, ma hewa i whaai, ma ngā lue ai ia se Samoa. Tama mateine, o a onga, o a wanoa le lei i whaaskorosipi, o ngā luenga. Ia maresi ngā luakua ia kaumurimuri akua e resi kenge, i kaumurimuri aku resi kenge e resi kamalo. Ma o atua ia malunofo ia i atunu i whafo. Wale o koe o mai. Ia, sanga fo, a whapera ko ke le koe o mai. Ia lele lau tupuru whanau ia i tātou. Wha mai nisi tangato se whaamriang, a leo te whai atu. E te tau o na mata i tuwina. Langa leo o tātou te tala ina leile apa anufi. O te manatu o se apa anufe supakeli. Ai leo se apa anufe fo lele ai tangata. Wa tātou i mwhai ana tau mawhele supakeli. Le meo le anufe mo ia kauwhi ai. Ie le whai ai se mea. Nga sau, ai vai o kangaka, ma ka miru soro le whai ai o kangaka. O le ala wingo lau tala. O le mata upu lea o saidia i leile whea ngainga i le waa o Samoa. Ia male malo saina. O le a vea ai ia le tunu o saina. Ma paanga tōtino o Samoa. Ma whailonga i nai. Le 5 tausanga talu ona tātou mafuta ma whaipoipo ma le malo saina. A mata mai lava i urua i saina. Le urua i tāwhenga ma le urua i ngalu. The first wave of Chinese migrants to Samoa. They were very good people, and they are part of the fabric of the development of Samoa. Au sila saina i na muri mai nei. Le e alo tala sa o te whai atu. Langa leo tō whaafonga ma o tātou ilo uma. Ia wingo saina whale tō nunga le no mai nei. Lea la o te tala nei. Lea wanoe o mai fua i saina. Le e kongi ala pase se mo mai. Ai o mai i lalo ele eise visa
ai tolu masina e whatangai. Ua tātou te tala ina le vai whale ma le awala lea. E ai le popo lenga o i tātou. O le popo lenga le nā, awa vesilia tule mai. Ua tā pena le malo Samoa e pui pui, ona lau whanua mo na lau elele. Ua tā pena, ni tu la fono e pui pui ai ona tangata le anta to whalongo tu nei le vaso no se ina whanga e risi senga. Le leo Samoa. Ina ua wantu e pu e mai. A le ngofo le senga lea ma whasi di mai le whanga. Kau whasioki long ko rua le whinge mo mua le sa la ngof. Whawhingo fi ai le whawhonga mai ia le whamtala ina fo io o mea sa tutup. Toi ngā mea la nei. Lea lea na watu ia le tu o lalo le a tau sa vea. Ma fesili nei, pe ua uma o na tāpena i eise tali le malo. Kai tai o le tātu atunu. Sei ni o lea whiangainga. Are we prepared or have we written and taken the risk of protection and protecting our environment and our own country? O e ni tu la fono e pui pui o mei i tātou i tangata nei. O le atu nuu e whaitau piliona o tangata. Mai o lewa fo i o na sua se mea nga i ai awa o le atu nuu ato o saina komunisi. Io. E isi vai ngā o le Republic of China. Ia e fo isi tu e lelei. Io. Ala tātou wawa ai nei ni suinga matautia. Awa ao mai seina. Ai le toi fio. O le a fianga le nao le au iai. O le a wawa ai. Ia wanoa no nofo ai Samoa. O le a wawa ai indi a wanoa maua ini o lātou so tanga ma whaia e o lātou sitseni ma nofo mau i Samoa. La lisi me o la so. Whānu whanau solo ai te ineti whai ngā seina i o. Whai eita i to o lua o seina i. Maua ai ta maiti. Whai poipo. Maua fo i mane nofo mau o seina. O nā alai. Ai a tau fo i leo le seina e whātau sian whanua. Toi whātau o tu maresi whanua. Wā fo i leo mai seina e whāte te mai o la tau whata. La fo i o mai ma mai o la tau tupe. E ainu mata au po le money laundering. Au mai o tupe. Elea i tonu o le tunu. Au mai o a upenga. Ma whana whaasori tu la whono. Sex trafficking. Human trafficking. Au mai o ta mai tai. A leo le nā. O le a o mai seina whaile la tu whale fo ile le. Le whale le ta ua o le whale talitane. Le fe ave a i solo ai te nei ti Samoa. Ave i fafo. Au mai i New Zealand ma Australia. Ono o le mea leo le sex traffic to load whaafunga mai e lea tunu. O amatua i pisi nisi ma tautia ma le ola ma le tupe vave. Le whao ngā ina o le tū pāo to mai tai ma teine. E fe ave a i mea nei o whiusua inga whaasoli tu la whono. Le tau te whaafunga iai. Le whaia fo i New Zealand, ma Australia, ma Amerika, ma so se atunu ua lalangi. Ai numero tasi fo i seina, i le whaingo la tō melna. Sex trafficking, human trafficking. Ua Saudi Samoa ma di ana tu la whono i pui pui ai le vāna nofo leo. Ma tu ai ngā mea ia o le la au no tu lai mai. Mai tu lai mai la vai le mawhai ona se. Au mai o whala au whaasaina i tonu o le tunu. Le fwoi le vātu na tau fia sista mai tai. Ia no whana whao e mai mawhau iai. Whape, e ma tau tia le mea le o mai nei atu iai. Tātou tutala ino le apa nufe. We have opened Pandora's box and a can of worm, and now we need to ask ourselves, our country, are we taking the risk? Are we prepared to do something beatula i mai se mea? O ala tātou mea o le awhai. E lava i o le tātou
matanga ruenga leo. E mawhai ona lātou. Ia lea o tau sisila I whātaita inga I whainga saina. O tātou wene ele. O le tau wanga mā tātou pisinisi. E le toi mawhai e se pisinisi a Samoa. Ona tau wā I pisinisi ma o loa e au mai e saina. Le foi la o te tala le vai fale ma le abanoa mo Samoa e mwhai ona se asi saina e au noa ma se visa. O ye se Samoa no fno fafe mai e ala ko kongi flo pasa se ma fa sa booking se o so ku saina e fai mai sa fa kau o sa wo. Never before. Nobody will ever just stood up and go to the airlines and say, or to the flight center and say, look, I need to book a flight to Wuhan. Need to book my flight to fair la ia meu fa mai. Fair fa mai. Ma soringa tu la fono o le a au mai tono le atunu. Yes, of course. O le a o mai foi tangata ta fao, o mai ala tau tupe bo mea fa pena. Ai o le attitude le na, ma le winga fo le na, ma le na tura le na o le seina. E sau mai seina, e le toi fie fo. Sorry wefa. E fai aku e le. O wa umalea ngā longa visa ngā sauai. Ma le sila melna e tau na fai Samoa. Siaki te mi uma, ma muri ta ia po whea ngā I te ngata nei. Ma aia lātou cards fole, arrival cards. I ao le lei matuu se mea whaapitoa. E siaki ai, where hotel, where o iai le mea. Awai, ese le mea tau mea le seina e sau no fuai. Ese le mea sola iei. Alu no fo e nā malafi lafi ai. Se teimi te tala le tātou leina. Ia, a wā fo I ia whinangalo whādio le atunu. Se mea le lei, le tuu tiu tala lo seina e o mai. Le ini visa, le ai se pui puinga, le ai se mate tuina. Ia, matulanga whapena e pui ai, ia lo tātou atunu. Se pone te fa'ao peo pea se fa'ao la tanga e pui malu ilo o langa mamoli pona lo ualofa e mucha hia te ohe o te fusi mau oe whaama whana a e tofa I le po a vea ia o a ue whai mau leo te ufi malu ia te oe e te ta o toi fo I lo ulo toe nau ta inga na o mana o na upelele tama fuchanga ia aua nei whana e matala pelo fai toto ama fatali oe se ia e sau Ani ea ia aua nei ta feo ulo I
O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia i sou fale motu le lumanai. A whai fo i sou fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata waise isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu o vaiaso ta itasi se fulu e te aile whaa. Jana whanawha Aotearoa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iai lana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fiai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Kasilima iwa kolu amo. Mano le soifua tala whalawa o tala mai atunu o mamama le Pasifika a le Radio Samoa. Mo atu mai Amerika, e le o iei nisi ua whaasawina mai le whaalamilave na tule mai Amerika le vasa nei, ua whetu a iei se waalele la ititi lau pasese ma se helikopta le amia Amerika I Washingtone, ma waliputia ua tua iai le presidente o Donald Trump, whainga whaavaya le temukalasi, e ui le iei ni whaamauninga. Pai mai di poti au pito la tamai le CNN e luas ful walu tino maaririu ua maua a le waalele na malanga mai Kansas ma le pasese onos ful wha ai to tolu fita sai te tonu le helikopta. O lo wha au waulu suenga ua wha iloa le National Transportation Safety Board e tau la moe le suenga e wha moe tu ina mai se di poti le wha lavele nei I to tonu o le tolu se fulu waso. O nise o la tau ufita ua ina o lo o au fie le pasese o nei tangata skate sa awai se camp sa whaia Wichita mai to ono sui o rea kulupu ua mariri u mai. O lo wha au pere suenga whai mai le au e le I o le taimi ma wai se tala mautu e wha te tau le mafua anga o le wha lave. Mai sa sa e tu te tonu e to o walu tangata na ave wha pangota o tangata Israelu e to o tolu ma le lima mai I Thailand le ua wha sa o loto mai kasa I le vai sanei. Vai mai li poti na whaatu waire whaamatu watu e Israelu le whaasa o loto ina o pangota Palestina e to se rau se fulu I le mai o le vaai o le tūranga na iei le whaamatu wane o I la tau na ave whaapangota I le tu I saute o Gaza. Ta ue le CNN o le fita Israelu na mo I whaasa o loto ane le Hamas whaata siai maisi tangata Thailand e to lima. E lua isi fesuia inga o le whaasa o loto tangata ua mai o na whaia a walapata ia nei le pale mio Israelu ia I la tau o lo whaatino ina fesuia inga ia o pangota ina ia wha ai tete e le taria ina le soria o ai inga o le malienga. Mai Suria, o le tangata sa ave mo masui o le Al-Qaeda o Ahmad al-Shara'a, le sa I loa fo ilo na ingoa o Abu Muhammad al-Jalani, le ua whiriwhiria nei ave ma presidente o Suria.
O le folfolanga lea ua whaia mai wa tofi aisa raa, o le whaululunga o le astete ma o le aia whaawa wina tiute o le presidene ma whai masui o le atunu i whonatanga whaavau malo. E whaatanga le presidene tu whaatsia sana pūlenga le tu mau, le Legislative Council, a o lana matawhai o le toi whauwhauwina leo le atunu o siria mara se fulu tausanga o whai ai pēr tau ai tutonu ia ma ua whasi o tia ida siria mara tolu se lau wafe o tangata ma le aini whale o le whaitau miliona. Ma le Pasifika i Fiti, ua whairoe le whainga māloa Fiti e ono awa iane lana militeli e whesoasoani i leo le whaafuaino le mata upu e whaatatau i fuala au whaasaina. Sao noa pio tiko dua le minista o le puipuinga le tunu ua taro sangaina leo le whesoasoani le militeri ma o le ami o le ana o le whesoasoani ane foi. Ia sao noa foi le tunu e leisa tūlanga whaapole nai ma e tau lava foi na mana ia tua oio tangata lautele ma le matawhai o ia le militeri. Wata ua foi le ripoti le Radio New Zealand o loo whea ngai le atunu ma whaafai tā i le whaafai ngā rue ngai no ni leo e mai se le vesi o loo iai o no ofuala au whaasaina. Tana muri mai Samoa, wali putia le Radio New Zealand le li watu leo Samoa i malo le malo i New Zealand ia wha malo si aia na tau mawhai ngā le tūla fono e tali atuai le whaatupula ia pea o mata upu e au fiei whala au whaasaina ave na nā atu i le atunu uni whainga whaasole tūla fono. O le tau o ia whala au pe ana whaatawina o atu le 2.5 miliona tupe New Zealand, ta ue nisi ripoti se vaenga tere leo le whala au whaasaina na mawai Samoa. Whai mai le Radio New Zealand e to tolu tangata ua pu e le mata upule nei, o se whai pisi ni se fitu se fulu tau sanga ma tangata whai ngā ruenga to lua o se rima se tamai tai. O le whaaringa ma le komisina o leo i Samoa pe ona whaeroe le ripoti wa ta wai e au apa au, o fuala au whasaina ia na maua se container mai Amerika sa teuina le lei mai ai tutonu. O lo o wha wauru su e suenga po le container sa fuafua mo Samoa pe sa fuafua ave i seisia tunu. Ta ue au apa au le Radio Samoa sa sosoani le su e suenga le K9 unit, pa o ngā ita i whau ia malo o ngā rurue na ia toe mawatu nisi K9s mai New Zealand e fesosoani o lato mautiute. Ta ue se so upo leo New Zealand o se vaenga o le Porkalame le Pacific Detector Dog Program e au fiairo lato lango Samoa i le sapalai o K9 po taifau malo lato toleniina. Tala nā le Radio Samoa mo le nei fo i vai aso i atunu e mamama le Pasifika manuia tele ngā ruenga o whenga iai whaasoi foia. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le lango mai a le Finance Direct. Vili loa api i le ovalu selau, tolu i vaiva, ono. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Radio Samoa. Aisa o ona foi lewaina mafana le mafutanga o ele tausala fainga tamea uma uanga taileva fia falsa fale le leimo oe talo falia io se camo totoe yeah I say
tu ua tama whana Ilo ile loto e se loa nanga Ita e ua mau manatu atu Ele a whaina e tauta pera whatu E ona sa I fo I pēsi a one tangata Whaamanga lo le tuina nau o nei mata Yeah Ai se ana Ai se tasi Wapongi sa mea uma Pongi sa mea uma ile masiasi Ai se ana Wapongi sa mea uma ile masiasi Ile masiasi
ma fasa vili vili. Ai ole me sili lene, it's hosi go ma fai fale lei, e pele go ile ai me. Hey 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 hey, time sao vi na ola dia, tasi na ba oi ma o fili fili, aba ma tamala ma sana, tasi o tamaiti se kulu male pa, rolling on the toy pa, polo pisa, wow wow all the seats seni and the recall and the little pisa tau tala, hey, see the teni mai fana. Sen mangau tikuli mala saule matuala anisi leba uile fai melo utama suma elele angal tau posa ai ole me sili lene etosi oe ma fai pale lei ele go ile ai me hey 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 time sabi na ola dia tasi lava oe ma o filia aba ma tamala ma sana tasi o tamaiti se kulu male pa polo ma toy pa polo pisa wow wow all the seats seni and the recall and the little pisa tau tala hey see the teni mai fana. Time sabi na ola udia, tasi lava oe ma o filia aba ma tamala ma sana, tasi o tamaiti se kulu male pa, polo ma toy pa polo pisa, wow wow all the seats seni and the recall and the little pisa tau tala, hey, see the teni mai fana. Elena, Dave Malo, ele tato musika fo e whano fo fi mali e le titi atu le fale, e la uanga ngai fo i Faiva, o le atunu u i le nei a songa fua, le aso tolu o Februari, malo le ngā lurua i o tō Faiva no Filipa, ya, po ngā luenga le ngā tei fale, ngā luenga i le bate tea, ya, po ngā luenga fo i tuavao. Ya, fa malo atu i tiute mo to Faiva sa ngā pātia i nei aso, ngā ruenga i tono le potu a onga o toi fo i umba le whanau i a onga, ala aefe o i a isi mo ka ngungulu a isi. Ya, whapena fo i ngā ruenga i tono o fisa SS, fale whai ngā ruenga, fale a ngau si mea, ya, o potu a onga, o fisa o leo leo, o fisa o le malo, pisi nisi tu maoti, a watu le whamalo mo le whaftai i o tātou lava tangata o lo o whatino a lātou pisinisi mātina e o lo o tautua i nai Samoa ia whapea fōi o na ngā lulue i lava tangata ia o ainga ia mamawai fōi le se leni e whai ei whana velave matausi ai ia ainga whatalofa atoa i la o le ulutoa and Sons. E le ngata i Avondale, ia whapena fo i leisi o lātu la i o tāhuhu. Talofa i le sunga ia lapa ma Evelina's, ma le lātu fo i tautua. Evelina's Polynesian Food, i o na la lua i le ngata i Manurewa. Ia e whape i Glendon, Manurewa, ia whapena fo i le taulanga whatau i Otara. Whatalofa i le tau mawhainga fōi a le sunga le liep kopo a te o maki ia po o le tau whafo i a Samoa. Ma le tui sa mau, ma le lātou fōi au whainga luenga le tua whine i a mona, le uso i a ni whae ma i lātou uma. Mātou le whamalo ma le whaftai. Dora's Market, ia wawa i le tele o tātou. Sunbell, le uso i a mata wha, Sunny mata wha, ia ma auto uma. O i lātou o lo o whaafoina,
ia pisinisi ma company o meo fale tabale mata mai ina le Henderson Cars to mai tayo ati ma le latu au whainga ruenga a pena fo i le ftalinga ia tongisia Wilson ia ma le tau mo whainga fo i ale tātou fale tabale le nā o le Omega Cars le fionga le ngā le lori ia ngal malamana tai ngal malamana ma le G-Mana Wholesales a ngā i atu o le tu sifo le sunga ia ulungia pelenato ia ma le lato fo i tau mawhainga pe ona iai ia le City Cars ia ma le sunga le li pule ia ali to tele alo o tau le ngā lue whaftai i ngā luenga le rei o sosori ai i o tātou tangata ia ma le tele o isi whale tāwale e alu laso le nei o wha malaulau atu o isi pisinisi Alicia's Fashions le tua whina wha nimo ia wha pia fo i le uso ia wha sau ia ma le no whaalo ma le ainga ia ma le lato fo i tau mawhainga le da te le lava ia pisinisi ma company tu maonti a lo wha whonga mai fo i ia le Gorilla Freight le fionga ia sala manai o nalo sala vai bili ia male au ranga fo i male tutua o fale ainga o fale sui io o fale taavale o fale o loa ia so se vaenga ia e matu le fa malo ia male fa tai fo i ngā ruenga le lei o lo o fatido e le tātou tunu. Le mata upu le o langa i lava ia whida ngalo tangata. E le tuwa vanoa lea matatala ia le vai whale o le otoe mana o miaini visa e tā whawhao ma siasi mai ai ia tangata mai saina. Pea no whaiatu. Tangata mai saina. Mo lewa na fio ese masaina. Lei masisi o koe fio ngofo i saina. Ole awala fo ilale te tau na mata I tuina elementanga luenga o whemalanga inga, the New Zealand Immigration Services, to make sure that we have the means to protect our people, the integrity of Samoa, and its environment, its people, its land, its business. O tātou pisinisi, wale kai mawhai o na tau vāsis, o le mainga lea seino. E o mai loa matua su e lava lea manoa e nofo mau ile saina I. Su e lea manoa e le toe fo I ele saina. Ma fau I mea ne uma I o fa matalatu. E te tau na ave iai ia le fau tūtanga fo I le matanga ruenga. Wa o le immigration. E lalo o le matanga ruenga le fionga I le tumaitai parimia. E le o tua ina la le fionga le safa pito. I lea fo I mafau faunga, ma lea fo I fuafuanga ua tonu le malo o se mea le lei. Pe a fai, ua iai ni tu la fono, mani au lape, e pui ai Samoa, maona tangata, o ana pisinisi, to protect the best interest of Samoa in terms of people and businesses, opportunities. Ia mai seina, ia mai ma container. Sika mai whare o loa si koi inga masi o le makua lele mau maile e rengi ma le karsingi ma le whalawa ma le paka ma isi mau mea whapena. Ao mai lola sa ina ma lātou mea ia. Ia ona le toi o lole o nisi e o e whātau o ia saina. Nea o I tātou lava whale o loa. Le anga I umai mea ia. And then also, o le isi tūranga, tilo la ia, ile quality ile le lei o le fausia malenga o sia o ia o loa. La aafia I foi malo tātou si o manga. La toi la o mai foi le plastics ma le pepa ila ma le tele o mawisi ngau sa. Ilo tātou watunu. Ngā le whaakele mea fufulu a ia maka eisolo whangua mai po. What was the rationale behind this decision? Of course, I can understand. Awa, o le backbone po o le tuasivi.
O le poutu lea, o le tamau a inga o Samoa, is money from foreign countries. Tupe maua mai I pisinisi ma o loa au mai fafu. Tilo, ile na o le lua se lau wafi o tangata Samoa. Na i o tātou tama I lau ele. Ma le 4 piliona o tangata saina. Lea lau o whai atuai. E se teimi ona tala atu leo le tātou leina. Lea su tali tununga I lea fuafuanga o whaatino le malo le teimi le nei. Ya o lo utali tununga. O lea whaatanga la ia mea e whai le teimi le nei. O se mea le tatauna ave I ai le wha mua po le priority. O le tātou te tūsa meme I le teimi le nei. I le pule anga o le pale mene ma le kapeneta ma le pale mene ma malu o Samoa. E se teimi ona whai atu la ia lea o so o manatu. Ini mea ono tula I mai le nei vai aso. A wai le te tau o na tātou nofwai. Pea tātou te whai atu se whai unga. Tātou te le o iai te tonu na pau leo le mea mwhai on tātou whai. O le wha leo atu o la ngona o tangata. E tau wala atu ia te au le nei poro kalame o isius o a whaasa le lau. Ai maise o poro kalame e muli tai ai ma tuli au pū pēa I le to o tele o le atu nuu ina ia manino ma malama le mata o le vai ma au o whala. I so se matau la le nā I le tele o mea wa au mai le o mawhawhau. O mea o le a fia I lo tātou o te nuu. Ina ua te tala le awanoa lea. E nei fo I sisi o tātou o nofo a alu ni whai ngā malanga. Mo I o le te tala le awanoa mo I tātou. Ia pēna o se to o lua I le tausanga pe to o tolu I le tausanga. E no nofo fumela kako uo I sala elu kako uo I tamaseko me kako uo kako makan meanga sa vali e Yesu. Le li whaola. Ele no nofo I sala elu fe mai o le alu tātou whai ngā malanga I Samoa. O le malanga le lua malanga o le baalele I sala elu. E ta ito o lua se lau, ta ito o tolu se lau le whai ngā malanga. Toi tilo la pa afsili saina. Ele ai se Samoa nofo a nei wha mai loa. San, lakua e whakungu so. So uavango, ma whai ska pukinga leo ke alua I Canton. Po ngā I hun hei, po ke alu I le mea le ngā kupu mai le kovi ki se uwawai, po o I le au po nā ua le ngā kupu mai le mea. What do you think? Now tangata saina nufnof wafa mai, oh my goodness, now there is a chance, an opportunity for us to run away and get out and leave this place in this country. Yeah, well, feel so low. And they will come by the hundreds and thousands. Ale mata lia lao tātou tangata. E lava le tātou matanga ruenga. O le border security. Pe tātou te whaalangolango fo I leo le a whaia lea ngā ruenga lo tapu e mai saina. Ma ti poti saina I le mea no mai. Le si mea mata utia lava. Le la o vātua nei Samoa. I le wawa aia isi atu nuu nei. Mai se New Zealand, Australia, isi atu motu o le Pasifika, Hawaii, le atu Asia, ma le malo tele o Amerika, Kanata, Alaska. O le a avea Samoa, ma le whai tutoa I tua, e ulu fale mai ai saina, a le no nofo I Samoa, mo te ula tu pa ula saina malana whanau. Ai whaingo fie ai o no mai I New Zealand, mo mai Australia. E le taimi o le amatua, pe o I fiti matonga maisia tu motu o le Pasifika. O le amatua whai tio a malo nei, a o malo te tele nei. O pa anga tō tino o le tamau a inga o Samoa, le mo mai ia tātou fisosoan. Mo mai ia tātou tupe. Grants, loans,
with the very lowest interest rate. Ona tua ia leo tātou. O tātou le no mai mumu I tangata na tātou whaatanga ina tangata nei. A le lau ave ma backdoor e whele lei mai ai. Manonofo solo I New Zealand, ma Australia. A fianga fo I o le tamau a ingo le nei e tenu. O tō mou mai la. Ona tipi e fo leo o mea lofa. Ma le anga le lei. O tupe sa masani ona au mai e New Zealand ma Australia e so soani le tātou paketi. O fe whaataua inga. O tātou pisinisi. O upu whai o malo. O tātou whengainga na sainia ma o siusia ma isi aturu. Grants, loans, and every other blessing from these sponsored countries. Ele se tala na. Ele se. O foi la le bele tu la I mai nei il fe meme a I ma le tu sa meme o le tātou malo ma le pale mene. I le tolu o vaenga le o se ei ma sa fa I o le lo sa o po fe le malo ma le whainga malo. Ma wale mautonu wai ia le atu nu ma tangata anu uma po fe me le me tātou te tau muri muri ai. O le ale vava ai atu nu ui fafu. Ai maisi o tātou paanga tō tino I o lo maua tuai a tātou grants ma mea lofa ma whaabduanga. I lea tau sanga ma lea tau sanga ma lea tau sanga. Whale tupe I atu nu ui fafu. International Monetary Fund. International Bank. The Bank of Asia or the Asian Development Bank. The banks of Europe. Institutional finance companies from all over the world. The contributions from the United States. E wa vai lele 11 nei ana watu lesi luas fu ma 2 miliona. Mai le fale tupe. Ole la lolangi e so soani I le tātou polo ketsi o le tasi miliona a lele ua tala lau tasi. Wa vai mai. Po fea. Po sao na whao ngā tupe nei. Ai vai mai. It has been frozen. Wa matua I malo ti a ape o le aisa fo lea. Wa le mawhai o na wha ngā yoi. So what happens? Tau te māla malama ina mea whai. Ioi, wa māla malama le tunu. Ane mea tupu. These donors and sponsored institutions and countries, they will take the money back. Koe mai ni mako kupe. Nā watu le tupe. Ma le proketi e whao ngā iai. Ma le taimi wa umana tu mata manga e au mai ai me ta o outcomes. How was this money spent? How it was implemented, how did the project progress, how it was monitored, fa whea na mate tuina, fa whea na whatino. O end results, mataunu unga sa tau na ausia. Ele se mea, ea, walanga alanga waloka I kongu I le mea, o malepe le mea o le mwhai, o le whaasuoso le mea. Ala foi le nai tā ua I lo loto mo lo mafufau. I le tele o teimi sa au tala no antuai. Ono le polo ketsi o le tasi le miliona. E tele le soda tau na o uina mai ai. E fau le malo, fau le polo ketsi, o se polo ketsi le lei. Ne o tau si sila tu nei I le tele o mea le lei na manatu le whainga malo. A le whātua I le tua Samoa o tasi e ta tau o na whai. Ma ta tau o na whātau nuu. Tele ngā luenga le lei. Aia. O ti mai lawa I tonu I le mea. Internal fractions. Internal frictions. Lua upuna. Frictions and fractions. O le upu whaperetari o le friction. I leo ngā tasi.
E le olo pito va atasi. Ona mafua I lole o le upu whaperetania, fractions are created. Wa mata o na nuti ma mata e tae. Wa aisi mai le o ngā tonu in the midst of the core of a political party. E nema whai, ona alo e se aile a tau sa vea mai le whaamtalei na le mea moni lea. E ui sa tātou lango uma e whaatino le mea lea. Aisea, e le tua i tangata lau tele o le ainga. O e tua I lava o tau sa lafo tu i le ula ua mai o na sui le ainga ma tu watu, ma lafo atu I o tau tau au. I o tau lotu telemon sai o ani whale tonu. Mana futia e tu lai mai tonu o le ainga lama. O mea nā e fofoa le mea. I o tau ono sai ai ma loto tele mga lulu e whaatasi, ma mau o le whaalo whani. Au o le whetu ia I whai o poa. La le mea le o tu lai mai nei. Na o whita mai le lai tu, I le au lango. Ma e sa whesoso ni atu. O le whaatua tuanga a toa, ele I whai e tangata. Se tonu o le mea o tu lai mai. Na lafo matu I o tautau au, whaatua tuanga o tangata o le ainga. O tau o teitai. Wa tutui matangi olo. In good faith, with all our love, our support, our trust is placed in your hands. Yelena. O le ala le taunu ungo le tala le atou sa vele whaiatu. Ina ia whaalo to tele I te utou, o tau whoiolo iai le tali. E matua ma lepe ai le fili lele wa ata mai. Na uli ma fia mei. No fionga le sa whapita. O le tangi foi le nā le pū mate. E whai ei ma whonga tau mboli le ainga tō tele lele. Ma mata e 4 miliona le mata atu. O le toi sa saa o le whao. Ala na whai atu lau tala lea. O tau lava toi mau popo ai. O na wha waula I leo le whainga malanga. O toi se fulu masina. O na wha ta ape leo le pale mene a Samoa. Ai se ae lai ona o tau tala pēr le mata upu. Lera ngai whaisi mara malama le tula whono. Ma le wha vai o le tātou o tunu. Lea nga a le whaia I ai se fo. O na o tau sila la ia lea. O te lewa valo, ala o tau sila I le whaatonu wino le tula whono. O na whana nau mai ei la ia lea o options nei. Mani taunu unga tātou te le mana o iai. Le fia wa ai iai, le fia popula iai, le fia whaalongo iai, le fia whaimea. E ala natura le nā le mura tangata Samoa. E vave o na musua. E loto momotu, alo upuna. E loto momotu. A o le talo sanga le fai. I le ao ma le po. Ina ia musuia. Pa ia no fale ia sa tu ia ma ia te utau le to fa I te tai. Fo I mai. Fo I mai. E ma fai lava. O no to e tutu fatasi. E fatama ia le fili lele ata e mai. Ma fisi, ma lalangi mai la na ma le tau. Tene I la zizi ngai mea. Just a matter of reconciliation. Lua upu foi na. Reconsider, and reconciliation. Yeah. Toi tō manatu, toi whetutu na I muniao. Toi manatu ane, manatu ifo. Manatu ai. Reconsideration. O na sau leo le upo reconcile. O le wha le linga I le vā. O se ulu ngā lii. O le ātau tā ape ape.
O le toi whaatulanga ina o whainu mera o tupe maua ma tupe alu. Ina ia pāleni le api. O accounts ale pisinisi ma le company. Ina ia toi ta oto le lei le mo le ala. Pāleni tupe maua, pāleni tupe alu. Tupe tongiatu. Ta tia ese le polofiti. Awa le lumana i o le pisinisi. Ma ia tupu ia ola le business. Reconciliation of the accounting books for a business. Reconciliation, the relationship between a man and a woman, or a couple that is just about to sign the paper or the divorce papers. Langona na o le alofa ia te utou ma le atunu. Ioe. Awa lela whai atu ia vaenga e ono o iai ia le mata upule nei. Se ei le fionga le sa whapito ma le sifuru ma le lima. Whai ngoina o le malo, the minority government. Se ei le sunga le lauli le mali atoa, ma le vaenga e to lua sifuru, the second part or fraction of fast as a party as a whole. Se ei tu le epa, ma le vaenga e to sifuru ma le valu a le hero pipi. Lua vaenga e maululunga atu lātou whainu mera, ila nu mera o loo se ei ma ui lima o le fionga le tumaita i sa whapito. Nei ei se mea whapea. Na tupu. I na tupu ai le teitei tusa. Mo le mea le tala no mai na tupu le valulua whato a mao popo le lei le valulima le whainga malo Samoa le fesuia inga o pandemia mo teitai o le nā vaitau. Sa tau whaateitai fo i Samoa ma wa oina o ia. Ia mara malama i lona whaavae na whai eini teu unga mani swinga. Because there were many lessons to be learned at the time. Alalan mele o tula I milite miline. It's simply a minority government taking over the majority of parliament. Ala nisi vainga I lautou sila ia e tusa mo le tulafon. E le mawhai, ona toi minoi, se poloketi, se tulafono, e teu mo toi pasia. Se I vanga nā. E le mawhai e le vanga e to sfuma lima na whai le mea le nā. E mana o mia foi, le atoanga, o le nofo a kapineta. E au fiai, e mana o mia whaipuli. E mana o mia sui minister po minister lango for a cabinet to be completed. Faiva inga la nei, te sila Samoa. O leo lo Faiva tala noanga, o le poloketi, o le tasi le miliona. E te tau o na alu I tu o le tupe. Ma lepe mai I le vaenga o le kapeneta, ua whape nā fo I ma fono whae nā o le nofo, ma lango mai au vai. Whaatali mai. Tu la fono whainga panota. Wa umatu tu mua wa ngā I le motu tele I sa la whai. O a tonu o le ato e whai. A o le ale whai numera e mwhai e o na pasia. E le minority government pe a whai. E le I whaia. Na whiautanga inga ma le sunga lauli
po le sunga ya tula e pale chapi pi ina ia mau ale whai numera. E pasi ai le tulafono. Ai a tulafono e luas fulu. Le whawai o le teuwina o Samoa. Le pili e whatu maoti ai le whaamsinonga le tunu. O whanua maswafa. Ai a le toi au mai a whaatasi na ia whaanga aina le ulua i tulafono le awhi visalau valus fulmaratasi. Ina ia sau I lalo le whaamalu. E ti e mawalunga ai le whaamsinonga le Supreme Court. Ma le Court of Appeal I le whaamsinonga o whanua maswafa. Ia tasi ai le ao tasi le ulu. Ina ia toe anga waa Samoa. I lana ia ta tau na ave ese le top e no na tulafon. La leo ngana tātou pisa I nei tulafon. A le le mawhaio na tātou pasia tulafon le. Te wina ma pasia. A le ole na ia lata mai le au. I le mea lia I ma tā upe mai ai. Ma apiritia mai ai. Iwa. Le la fai atu se la ngona e winga e le te unga lea. Ma le malo si anga o lo ia I le whaamisino. O I lato umani to tonu o lo te tai. O le fionga le tamai tai pān mia po le Sauwhapito. O lana ngā yoinga e tau na whain. Ma o te tonu fōi. O le ngā yoinga le nā o lo o sila ma mata I ai. Ia le atunu. Fautua ina le fionga le ama malu o le malo. Ina ia whata ape le mauta ma le paramene. Ai o mai tua e whai. Le whainga pānota le atunu. O lo I ai ma le whonga whatelai. Nā le me whai le whonga whatelai. Wa umana whaamlia ina. Le mea sātou whai e le whonga whatelai. E le au mai ni vaenga whau whai. Mani I mata upu whau whai I tono lana paramene. E lote ai. Nā o ngā luenga lava le paramene. I see the fear le leie le fionga le whonga whatelai. O lo o iona a ao fo I le marusianga. E ave ele mta upu. I le whaamsinonga. Ina ia whaawinga mai ma whaamatala mai. Le winga o le vaenga se lau fast fumaratasi. O le tūla whono o whainga pānota na teu le lua fes fumaraiva. O lo au mai ai. E tusa le lei alo whaamawai. Ma le whaateo o e malau pāti. Ma o le mea fo ina nā e mawhai ona whai e sunga launi. E lua mea lea manatu iai. E na o masaare I puwai. Tau mawhai pē au mai o alawa nai puna vai. Ma nai sua vai e toi maua mai. Ai ia maua mai. Ai mawhai foi. E le sunga lauri o na ave. Le mata upu le whaamsinonga. Whaamatala mai fo I le mea lava le tas. Vaenga sa lau whaatas. Alfa lawe lawe. O lo ti e lunga o le tumua I o lauri. Mō lianga whaasanga I ante I e se fulu ia o le atu la I ai le aso atao. Ai a whai fo I atu la I le sunga lauri le aso atao. E le whai ai se whaamsinonga. This is the first time to mention the matter. Nā ona whaaleo ai o mōrianga. Pēnā te talieina, pēnā te ena foi. Ona whatoa whapēnāla ia leo na whaatulai mai. Ia se aso e whafonga ina ai. E tā pēnā ai mori mau. A o afo ni tustusinga mani mori mau tustusi o lo iai o po ni evidence po i o lo iai o I le tua leo mai na moria e te tau ona o mai I lo ia la auli. All the disclosures has to be shared.
A foi me I le vanga la uli e te tau na ave oi malmlama I leo leo. Ele e whaingo fia ma vave o na lo tea se mata upu whapene. O tau se sila la ie. Ia rope a mai le taimi o le whai ele mea lea. Talo sia. Ele whaam sinonga ina ia vave o na lo tea mata upu nei po o leisi vai aso po se mea whapena. E fuafua I le whiutana inga lea lea ftuna I nei le vao o lo ia le sunga e lauli. Ia whapena fo I leo leo prosecutors and those lawyers that stand prosecutors for the police. Yamani ala tofu imunima. So you see, fai umai lava nei mea. Ana ole nofo ama mata le atu no umatapta puai. It is really, really sad to see a beloved country's government is dysfunction. Can I pull it up? Yeah. Ala lena. E tā ua I fo'i. Le sila fia le lei. E iai fo'i le pito la au. Ma le tūte mal matafa yo tūle e pai whai. E foi malana ia te tau, ma le lato sfuru ma le walu. E o ai o le whamsino. E iai foi. Whiutanga inga le lei e whapea ma malidi e ai le tōtolu le nei. A mai ngā luenga a le paramene. Ma tā upu umo ia ua iai, wata oto. Tātou wo e pasi, ma teu le tūla fono. And let's move on to tusa le lei. Pei o le mea le na whaia I le bā. O le tōtolu lea. Le whionga le sawhapito le paramia. Sunga ia tu le epa. Whapena fwoi ma le whongwhitalai. Komisi lea. La tau te whetuna I ina ngā luenga le paramene. Lea wa umana la tau tala noa I tonu I. Whātua I ma le lafo le whionga le sawhapito. Wa lava nā li poti ma le toi tala noa ino, nā li poti ma le toi au tala ino, nā li poti. Some of those reports were way offline. And let's move forward. Atu la pasi umamena. Lewa umana malia yai. And that's the sort of deal and agreement that these people should come up with. Pe a lofa I le atunu. Tātou malie ia le mele. Tātou ua mai, o le alwhainu mera, a oela aule so soni e pasil ma tā upulanga o le mālola vai tas. A le langolango ina fo o tu lepa o le lava ia whainu mera I ala aule ma o ia fia me pasil tau. Let's do that. Why not? Let's agree on the demand and the supply, or the supply and the demand, to pass legislation and support by your vote. Ele whaingo fia. Nā, ua tātonu le tūlai ono, ele tautua mo oil si whango Samoa, le radio Samoa, whai mai ngui whalau vai ole ora. Ngā ua taunu ule tātou oka I tātou maketi e whā. Sfulu ma le tolu Lappington Road, whafta iatu leo whionga tuala ma le whaltua, peka, ia ma le ainga lei. Sfulu tolu Lappington Road I Otara. Ia, leisia tātou maketi le nā, maketi sili ala nā na umi ua balu nei tau sanga talun taunu mai le vai o le ola mai Samoa. Leisia tātou maketi o le tulangi lava lea I Sautenei, Luas Fumalelua, Templeton Place, I Glendon, Emanurewa. After yatu ila tua fine Maria Nibe, ya, whapea fo ila tu maitai.
ia Mareta Sawanga, alo ron sai male, whaangai na fo i o lo tau, maketi male maonta, ia o lo sulfai atu eile atuno, tātou maketi nanga nau te puni le tasi market, moana ngā ruenga i lea so, ia toi te talafo i lea so tai au, o ngā tutonu ngā le mū, o le tātou taulanga whatau i Otara. Ia, whapea fo i ia le tātou whale loa le nā. Ia mo i tau mawha Samoa, ia me se fo i o loa tau lima, mai lo tātou o tunu, after ia tu whao le tane Peter Silva, ia whapea fo i le sunga le whawhingainga, Reverend Ambassador Larry Tupai Lavea. Ia ma le tātou whale loa mulimuli ma le marketi le nā Numeratasi Triangle Road, in Massey Road. Lea sa ta ua fo yasu i o le Triangle, o le Tasi Market, i o nā sui lingua, ele Grand Market. Sumei le whafunga i a tātou telefou i mai whanua. Jalo whanawha Aotearoa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mō whaktaunga i au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Avia maua sosa, Omega Ka, Ianga Noi Moa, Omega Ka, Tagale Tau Mofie, Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Kepetis Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. A whai alo sa ili sea o ngā mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Ia le pese parangi foi ke rock ia fa penga I lau tavale a o e ti e male saunga le mu I lau maota male lawa ina ua a ngai fo Faiva o Samoa I le nei fo I asong fua e to tele malu le tunu o lesa mai mo mai le mawhataluanga male sunga ia Matt Luatua mai le company insure ia le olo whaingo ina advice for life olo mana o mai ina numera le sunga ia Matt Luatua ai umana o sisi whaisana sana insurance pui ei o ia whapena fo ia le ainga ma mea totino me whapena ia po le life insurance o le olu fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa olu fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa ia po le telefoni o le ofisa o le o lima o valu fa o fa o lima o valu fa o fa e foi la tau iolo wala umbai I se so swani mo talo fa msinonga o matalo le tatu ofisa I Samoa ina ile marketi a liki taftafatonu lava o le George's barbecue ia male mea o lo paluai le swalofi le alofisa o tu mua mapule ina le marketi le na le ariki o le tangaloa matua la vea consultant immigration lands and title ia me umalava tau le whaamisironga whanua masuafa ia whapena fo I mata upu I le immigration ia mo I lantou malanga ba inei ia te anga ila I le aleo le na tango vidi telefoni lea la o lo o wala au mai ai ia le tō telefa mo le pēm whai na mua se awanoa ia ma se so soani I tala o whaamsinonga whaatulanga ina o au tō tālu sanga ia pōni a pili ia matala tusia tā ua tele le mea le na man malama ia o ngafa malau tupuanga malau whaasinomanga ia malau siusio manga ia male tulanga ole whaamsinonga Samoa langa e tā ua tele le mautanga ngasa o le atanuu e si I ngasa iai I mea tōtino ia ma mea sina le atanuu o le fitu tasi numera lana tusi foi lalo le ngoa le tangata lo iai le ofisa o le tō whai anamu lo ulu se yuli fofonga mua o le vai maunga fitu tasi ia tō matu le numera o le fitu tasi very simple 771-7711 patalo fatu ia note as Fawina ula alol so fumuria Marcelina liwa ana fatalo fatu Colleen Torres alol so fumuria Colleen Ropeti ala Faiva alol so fumuria pape fo ia langi samu o Natasha Moitu and John Reed watching you from Arlington, Texas. Talo fa yeah talo for John Reed. O Winnie Faretti Nombea Josefa, talo for Lava, watching you from Mascot Avenue in Mangry. Yeah, to tele bangalo to bavato le matamata mai o le matonu o tara mangil. Yeah, patalo fatu ya te to. O teu ra era New Lucia. Luisa. Malo teu. David Afamasanga talofa lava uso Inosia Fatumiti talofa Ruth Liu fapefo I Ketiona Elia Pritchard vava yatu e faisita o tele o ilatou ia o Leo Faiva vai o manu pipi vetemotu fatalofa atu lo mai o Tara Epifania Harryman, alole soi from Ria. Ja, wat befo I le sunga fata.
Tu sa mau fata koreseta to talo fa lava balole so fu buia. Ya fono leota talo fatu. Share our program. That's all I ask of you. Simply tufa le tatou por kalambe. E ta ua le tufa. Ina ia mwhai o manino fo iai ma malama iai o tatou tangata ma meo lo tutupu I Samoa. Ewe, e le tatau, o na alu o I pea wha pea le tatou a pale mene o le atunu. I lona tūlanga o le lei o ni tūla fono e toi pasia, to a ngā ruenga a le atunu. Fe me ai. A o leo o watu le vai fofo le mata upu leo. Toi fo I la le komisi leo. A leo le komisi leo o ngā ruenga le pare mene. A o tau la ia o wa fa ulu ia vaenga SS ia. La uli lesi vaenga. Fionga le sa whapito, le pare bia. Malana vaenga. Ka pena foi. I le sunga ya tulepa. O tala noa. Ma le fionga le fonga te lai, pe a fai wale o le whamsinonga. Pe a fai wale o e whama apel paramene ma o e fai whainga palota. Why would you keep the country hanging and holding on for some miracle to happen? I've already given you some suggestions that are in line with our Constitution and within the law, and because there is no other branch of government that will interpret this piece of legislation and the Constitution, it will only be the judiciary, the courts, the Supreme Court. Yala wa watule fa mamangale nami. Pa fai a ole mfai na fai se tonu ma se mea fa pena. Fai law options na. O mai tātou mali e whatasi. Ia. Ala tātou wō. Wa umam tau pol fono e meise. Tu la fono ia te tau na teu ma pasia. Fai. I le tātou mali inga I le vale leile na. In good faith. For the sake of the people. You. Yeah. Pass legislation by demand and supply. Ena umalola ia leo. Ina whailola ia leo talale na ale mako ko ingo soaro. So era mar mea o la linki ala ko. Ai. Ele tā ua foi o le tula mai o le whamsinonga o le sunga lauli le mari atoa. Whatasi ai maisi o lo moria foi le whamsinonga. I like this. Tele me le lei o le awhana whanau mai le mata upu leo. O le maliu o tua. Tala noa tangata. A o lo whafonga foi. Le mamalu o le malo. O mafo nsau no le fionga. I le sa minsta o fesota inga. Telefoni ma wireless. Le fionga e lupe. Wa leva na whaatalitali mai po o ai se taimi. Ala se taimi e fio tuai se tasi o li malu le malo. Se iona au maia se whaatananga whaale tula fono a court order to subpoena phone datas and phone records of those people that are suspected of the incident of the hit and run onto our. La lava e mauina. Ai o mai lava le tai aole nei. E pese atu lava. Ai ese ale mela e o I tangata. No one has ever said to himself, I'm sick and tired of listening to Leata Wasavea mentioning this all the time. O le mea le mua I ai. Tangata sue, forensic, police. Ia tu nuu I fafo. Ma so se wha lawa. E maua o I lau telefoni. E wha mau uma e saule data a toa.
o le tausanga atoa ma le tausanga ma le tausanga. Those who own those telephone numbers, sawe ma text messages, e fofola atoa mai umai luma. Lan me o le whaonga ai ma batu. I le masini le lie detector test. Machine. E fusi ai mga wawari i e pisangi le mea. Ma ingoa o tangata. I e lau manu ia. E tuua inga. Ma masalonga. Ma le matenga. Mai lava i le aso mua nei whalawelamu. Vane se i ta fusi. Ai tu fesili ai awa e osi ele mea le nā. E loa ai e loa tangata e whamatala. Ina le winga. O le mele osi o le tata. The inscription of the needle will tell you that you are lying through your teeth. Why? Because your physical body reaction to the machine will tell you that you are lying. Te pelo. E mawhaina sau e pe pelo mai i tangata. Ai le mawhaina e pelo loa pe a whai e fusi lo manawa mo. Ma wha mau e le masini le tata vale o si o fatu. Tau to maia. Se fusi oe, le fusi pa o le masini. O le masini ngā pa. Maua o mo le pepelo. Maua fo i tangata e tau talasa. O le oso le tete o vai. Ngā lulu lo tino. Sau malo wafu malulu. Tafe malo wisu. Mango malo fa I o le mawhai na follow ni fa ua vātu le fa reactions. He kariri e rawari. E maua ngai o kou. E maua ngai o kou. Me lai nei na musu e. E o mai ani leo fa pitoa to mai. Maanga vaa ma mai masini ia. Yo, a fele ta vale na la vele tamba. Po ko e vale sisi po wa ave fa ngo ko le moanga. Oh, I saw fingerprints, saw DNA in terms of blood samples and everything. Tell me. Reconstruction of the whole incident. Nai lawyers yawari. That nobody wants to say a word. The caller, the time the call was made, from what location, what was the context of the conversation, what was the relationship of these people that are calling each other in the midst of the night. Oh, ke makua I o Tātou o e tāle pese lea e whamanui atu ai le puni ala waa I a te oe. O lau mai moanga ma lau tā whaonga. Ma le whaanoa noanga I a te au I le tala mai Samoa. Ana le la. E le fionga le li I Officer Sili o le matanga aduenga wa onga. Le fionga ia e au Chris Hazelman. O le suenga o le tausanga le nei. I le suenga lea e ta uo le sasalasi, secondary school leaving certificate. Tau titi o le lima afe tangata na suen. Ai na o le fase fulu fitu pasene na pasi. A o le toa telo I la tou na pasi. O le tūpāo ta matai nei. Pa u maua lalo le tūlanga o maka
ma le tau mawhainga o le tū pāwari. The school results. Girls continue to dominate boys with higher grades. And why? La le fasile le la. Ai se a, ua wha wau ai pēr. I tausanga uma ma tausanga uma. E tūlanga māua lunga pēr. Ne tau mawhainga ale tū pāo o ta maitai. Tupulanga talavau. Ma o se o le tali ia e au le pule sili o le matanga aluenga wa onga. Whai mai. O le whala vila. E lima whai a onga tamaitai. Whatustusa i le tasi le whai a onga tama. Po le whai a onga tamaloa. I te tonu o se aonga. The ratio is 5 female teachers to 1 male teacher. And the dominant of the girls having higher grades than the boys is reflected over here. Ma le tō tele o tamaiti I le vasenga e tasi le whaiao. So, o le isi lava e ngā tā ua tele, as a lack of a male figure or a father figure that people and the young men look up to. Ele tō tele ni whaia o ngā tamalo loa. E whaatilo lau mea I ai le wa ai le tupulanga talavau tama. Tama talavau. Ma o le mea fo leo le tūlai mai ma maita wina. I le tele o tama, tupulanga talavau. They fall off the rail during the school year. A le toi o mai, o le toi a onga, tia ia onga, mea whapena. O se atunu ua wina, o se atunu e whaia ni whai unga le rei. Ma o se atunu po ni nā. Mawalunga, lona te mau ainga, iana atina e pēr whaia o wina le rei. Tātou wō, tāle pese lea, ai se isa ili se amanoa, tātou te tala noa antu ai, oi, pēr wholinga mai le ua, wale ai se tātou whaatala noanga. O le so, sa eila umalo sa te tau na taunu umai I le te alai titi o le lima. O la umalo le nā, o le ua toe whetu nai I le tala noanga I le aso tai au, I le tau le lima, I le aso tai au, le aso lua lea. O le fionga lea, I le tapau whaasina, le sunga, e le tole foa, le au pepetele ai ono whawhisi tole foa. O le sa avea mafonga fitalai o le maunta, o Samoa mo le tele o tausanga mapae inga watuana yatu. I wanted to get his insight, his expertise and experience on how to deal with such matters like we're facing now as a challenge within the parliament building of Samoa. Yeah. A lot more low than that. Let's have him a phone for the lie, the tail to sango mobile. Mate fa so easy take me. E fa longo mai Samoa. Matapu tapua I mai. Isia utautua fa tau va. Le la na manatu ai. So e mai se avanoa mate fa so ai. O le alana to fa. Ana o lona vai tau lea e tu lai mai ni mea fa penei. O lea le tonu na te whaia. O lea sana whai unga. A o lea sana whautuanga ma se tu ua lalo. Ia I la tau la ia wa a fia le teimile nei.
O se whaamurianga lava. Le mou o sa vandoa ma te mafuta le lei ma le fiongai. I le tole e foa. O sta mā e ma tautia le lo loto o lana tofa. Ma mau le mai. Na tua fo i le teimi a le ana. Sao noa ai ia tole foa ina ua au mai i fafo. Leisi ana vatau. A tula epa ma le HRPP a ua malolo retire. Ia le fionga le fasina ia tole foa. O le ana vatau na mai tua o le faa malo si o le tongi ina. Totongi o la fonga fai fe au ma le au fai ngā luenga le tua. Naltala tole foa. O le amatanga lea o le ngāta anga. O le malusi anga o le hero pipi. O le aapa fua e lote. Ia mea o tu i nātu le au fai ngā luenga to tofi e le atua. E tausi eilo la tu soifua. Ma le ngā luenga o lo ngā patia ai le tau o swaswina o le ipuwai o le ola. In English, he simply said, look, forcing the clergyman to pay taxes is the beginning of the end of HRPP. And it happened. Yes, it did happen. It really, really happened. Hey. Tele mele leia le malo fou. Ele I uma na awa I wai mai fafo. Ina ia manu wia ai le atunu. Tele ala tō fuanga le lei. Tele le tupe. Aena te lepe mai lava I te tonu. O le no toi fale. Ile le lava o le lato ono sai ma le fatua tua. And the trust in good faith among themselves and with each other. Building relationships. Patience. Tusi sila le tala le te malo. Pelestene o le malo Canada. Malo Kanata. Ina ufai atu Donald Trump ile aso na nafi. Ile vava ai. Awa o lea ua manatu Donald Trump. Le watuli o yana. Minister mana. Kama au kuya. Fai President Trudeau ua manao le tupu ile malo Kanata. That's right. Donald Trump wants Canada to be part of the United States and become the 51st or the 51 states of America. Ala koe fe mai a ia. Ala koe kui mai limo. O blisking. O le afo o le. Mai le tala President, Prime Minister of Canada, Trudeau, very young and smart. So le. Ele fifi sol. A o upu fo I ma le leo le tamalo. Tala vau le tangata. Whamail tala tangata, Mr. Trump, get ready for a trade war. Ia nof Saudi mai la? La eva ai le teibi tā alo ai I le taua mawhauwhaunga o fe whaataua inga o loa le lalorangi. For number one, number more Trump, I will not pay your 25%, but we will slap you with 25%
tariffs and taxes on all the $150 billion that you send to Canada every year. Tol de malozal. Like titil tangatam salope fatwa. Tos full valu pe fast food to sanglele. For my Trump, you have violated the agreements that we signed 3 years ago of the free trade agreement. Ai baba aila ia. Ala mātou whasanga tu foi. E whai whiutunga inga male vaenga o le WTO. Le sosaiete lea latu e te pūlea a toa lava. Mai ai Samoa si tau I malo te tele. Free Trade Agreement. The World Trade Organization. Mane e man malama I o tātou tangata. Whalaputonga le lātou te pūlea oma. Tu ainga whi whataua inga I le vāo atunu. Pē tu tongi ni la whonga pēle ai. O au o loe a mai tonu o lo atunu. Ina ia whapaleni ai o loa o te mamori atu ia te oe. E te le tongia se la whonga ia o loa o te le tongia foi. Se la whonga o au o loa. Free trade agreement with taxes and tariffs. Alal meran whai ko inga leo. O Trump. Whai mai lo male tala le. Ale Palestinian. Ele ingalo ia te awan lela. Trump, listen carefully. Whaalongo le lei mai pu au talinga Trump. Ia mau ia Trumps. As once President J.F. Kennedy says, Pufina whaalongo ia te le whaalongo le saunanga re Palestine Amerika. Ia na tangata valeina. John F. Kennedy says, geography and location has made us neighbors. O tūlanga e iai o tātou watunuu, ma le tātou vāvā la lata, po o le vāvā ma mau foi. Wa fausia ai ni a tātou mafutanga wha le tua oi le lei. Tau o ia upu ia. E lau whaalongolongo ana le la. Le whetau inga ma whetusia inga a te tai o malo. History has made us who we are and friends. O le tala whaasolopito le lalolangi, o lou lalolangi ma lou lalolangi. Ua fausia ai ni mafutanga faa le wo le lei. O se mafutanga faa le wo. Economics has made us good partners in good faith. O le mata upu o le tamao a inga o tātou watunu. Wa avea ai I tātou oni tangata whaipa anga I le whaatua tuanga le lei. In good faith. Partners in good faith. Partners that work together in good faith. Pa anga ngā ruru e whaatasi, po le ale polo keti, po le ale ngā ruenga, po le a se mali lienga. Ai, iai le whaatua tuanga le lei ma le whamaoni. I mea ia. And then, the necessities of life has made us allies. Lalo bingo le nau. The needs, the necessities of life has made us allies. O mana onga patino o le soifuanga nei ina ia ola le tangata. O mana onga whaapitoa
o oe maau mai tātou. Ua a vea masootanga tātou te ngālu lue whātasi ai. Ma pui pui, leisi paanga I leisi paanga. Wa tātou te mana o mia leola, tātou te mana o mia tau mafa, tātou te mana o mia. Le swa u, tātou te mana o mia, mea ai. Tātou te mana o mia, le soifua maloloina, tātou te mana o mia, mea o mai, mea ia mana o mia, e te ngata soifua. Wa lai, ona tutusa o tātou mana onga. Ma vea I tātou o ni paanga tō tino e ngā lulue whatasi, e pui pui, mea tā ui. Na umatulo tala ale paremia le la, whamaru le tala Mr. Trudeau, and I say no more. Wai le ulo le tangata, Donald Trump. Tala le tanga lona whaia Donald Trump. Le si whai pule mai Denmark, po Danish Parliament, tu alu wala unga whamelo. Donald, if you're listening to me, look very carefully and listen very carefully. Go and ale vai se me ke oso. Sa me maulolo ke oso. Le na tala mali le suanga le batele. Ai tele fo ile nga. E vea mamata opu e fatu yai ni langona le lei mo le anga I luma. Ai maise. O le ngase o malo o lo tula I mai. Le baua mai le tali isi malo. I o isi malo. We're partners and allies in good faith. Yeah. Whamanuia tu ai fo I sunga le whawhenga ia. Lale peteru ma le whitu ia vini ia ma le au whi pese ma le ainga o le puni ala waa. Ia whapena fo I ona. Whamanuia tu ai I le osa tawe uveu. Rex le vai taulango ia ma le tamaitai o Lanuola Christchurch. Ia ma tātou umalawa I nā. Plains FM, le siu whango Samoa, Alex Fido, tu wanga, ia tu lua, ia whapea fōni tātou whaleoloa. Ma yawa, ma se lepa, ma le ainga I nā. E le Immaculate Store, Hunhei, McCarthy Street, I Christchurch. Mata utia le mitine Uasua tutu itele mai le tai Ualolo vai Ma uafa auli le tafa Malama maoa e ile langi
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Whawhiwhianga mai le puni a la waa e tawalunga atuaile o onanga ma le tautua nei fo i whiawhi na watoe. Iwa ma le awha minute o na tāle o le itu la e fitu. Sauni mai i le ave pasi. Ia e whae e le tau pasi o le ave e le sunga le ri whaasa le lau. Ia sausi ufanua seu seu. Se ia pa i le itu la e se fulu le pōna nei. E eile talitununga. Ia ua fa maria ina fo i lau fa fonga mai i le fa malam lo mai ina fo i onisi o vaenga ai mai se la fo i nga se o malo i le tato o tunu la malo fa lo ngi i la so taia o le ta o le lima ya o si mai i le fa fonga mo tuli mata i fo i ma mata i tuina e tala noanga mo le fionga i le sa ave ma fonga ftelai
o le maunta fono ma le pale mene o Samoa i le tele o tausanga. Lana fionga i le whaasina, ia po le tui whaasina foi. Tole a foa, leo pepetele ai ono whaafisi tole a foa. Ia whapena foi ono whaamri atu le nei fiafi lau fionga. Tole a foa, ia whapea foi le ai ngali, ia mai se foi o le mafutai ma le fionga i le titei fono, le fono malu o le faufautua Samoa i Aukilani nei. Ia ola o tō nopia iai i Samoa. Mo nai malo longa fo i a ma whiau ma tūtuangia whale ainga. Whatalo whatuai fo i a tui whasina, ia whapea fo i a le fionga i le wharitua. Ia ana rosa, ia ma le tō tele o tau o le ainga. O le au ngā lulue whaavai teimi mai Samoa. I le whaatoanga o Paprika, i na i Helensville, i le tūlangi i Sivo. Manuia malo longa. Tau mawhitanga ma tali ngā sua. Ia mai se fo ia o mamori ngā taulanga ma whai ngā notu o le whiawhi nei. E wangi ngā o le vai. E whako o le vai mai. E nei sau whea. Pure a mā koupe mau ke moia e a re ka. Ia, mangaro se leo le au auna le nei fo i whiawhi. Ia anga le leile tua, alo tu sa fo se tātou manuia, ia fo i lau tau mawhitanga ma le sunga le li whatsa lau ia sau, ia ai mai se fo i o le tāpua inga leo fo inga luenga, ta mamtina mātua o le atunuu, tātou te wheilo i pēa. Tu autou se tasi o pese ali ataua. Whamunguia kua ia ke o ia ma le kū fo i o lo whewhe e ringe i kaya, ringe e whiawhi, a pesa le whaika mai au e re o mare fiafi. Whenua i tai au, ia muruia tele lo tātou o tunu, pa soi foi. Wow, le pongisa, whaapeo na puniti o le la. Wow, le langi, o le timu fo i e le muta. O fitilo na muenga, wa tōwhai, malo i mata. Fitilo whai solo, wa le tau ai lona loto. So e sauia, o le vainu lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina.